ulfaadha. Utuu beeku, utuu hin beekin kan hin hojjette cubbuu naaf dhiisi. Shaambuu Saaris isaa dhufte? Caffee? Eessaa dhufte? Eessaa dhufte? Duukaa. Eessaa dhufte? Duukaa. Dhufte? Yan. Amboo. Amboo? Eshatoo? Wallagga. Wallagga Duukaa? Wallagga Baanaaroo Dimmuu. Dhufte? Duukaa. Duukaa? Ishee? Duukaa. Duukaa. Okay. Ishee? Bishooftuu. Qaallittii. Garii. Wallagga Baanaaroo. Beekaa Dubbachaa. Yesuusitti amanuun karaadha dhugaadha. Reeba. Kottu guyyaa fayyina har'a. Guyyaa natti galfattu har'a. Guyyaa natti itti boqonnaa argattu har'a. Guyyaa natti na seeqama jalaa baatu har'a. Guyyaa natti seeqana mootee dabartu har'a. Guyyaa natti biyya lafaa mootee dabartu har'a. Kottu gara Yesuus. Har'aa kaasee dhaame. Jedhaaf har'aa kaasee. Seexana. Foon. Biyya lafaa. Galeera. Yesuusiin. Fayyisaa. Lubbuu kootii. Godhadhee. Fudhadheera. Har'aa kaasee mucaa kee ta'eera. Ameen. Jiraataadha Yesuus. Jiraataadha Yesuus. Walmati kaja. Apa jira Yesus ini dia? Amin. Mantap. Yeroo humna koo kanya chakre Yesus dubbannaa na duraa kufe isa dhaabatu garaa darbiinsaa nama dhoowwatu sanyaan jaatu Yesus dubbannaa na duraa kufe Yesus dubbannaa na duraa kufe Yesus Yesus Amma mif. Ogame kata. Kan enggak baru kalau yang mana tuh Yoro ketika bisa tidak gamai itu sah. Mana ya alat itu? Ina kan kalau ubur kita nanti. Ubur kita nanti. Dua enam. Amam tak ambil uang makan ogame. Oga sedih. Ayo kamu tuh. Oh? Ayo kamu tuh. Yomi kamu tidak. Oke. Jiraatara Yesus. Amin. Afura kalluuti tokkoffaa lammaffaa afura caatiidhaan daggamame. Caatiidhaan daggamame. Amma Waaqayyo ni. Amin. Oi.
አንጀት ታዝሯል እኮ ቆይ አሁን ሰዓት ይባል ገና ነው ቆይ የሚጠይቀኝ ብቻ መልስልኝ ቀና በላ ድግምት በመተት ተደርገህበት በምግብ የተሰጠ በምግብ ጡማ በምግብ የሰጣት አሁን ሆዷ ውስጥ ያለ ይገላለሁ ያለ አትሞትም በህይወት ትኖራለች ስለዚህ እገላታለሁ እኮ እገላታለሁ እውነት ገላታለሁ ሁሌ ከላለ የጮኩት እየሸወርኳት እየተብረበኳት ነው የምኖረው እገላታለሁ አጥንታ እኮ ረቀረሷ የለች ልጇን ማሳደግ አትችልም ለምን ባልዮ መኖር አይችልም እንዲያበዱ ነው የምኖረው ሌሊትና ማታ ለምን ነው እያለቀስኩ እኮ ነው እራቴ እኮ እኮ ነው እያለቀስኩ ለምንድን ነው እያለቀስኩ ቆይ ለምን ነው ልትገላት ያሰብክ ቆይ ለምንድን ነው ልትገላት ያሰብክ እገላታለሁ ለምን አላኖራትም ለምን በቃ አትኖርም ምክንያቱስ ምንድን ነው ምንም የላትም እንድትኖር አልፈልግም ብለዋል ለምንድን ነው እንድትኖር ያልፈለግከው ለምንድን ነው ምን አውቃለሁ ምን አታውቀውም አላውቅም በምንድን ነው የሰጣት ምግቡን መድኃኒቱን መድኃኒቱን በምንድን ነው የሰጣት ንገረኝ መድኃኒቱን በምንድን ነው ተናገር በምንድን ነው የሰጣት እኔ ባላውቃለሁ አታውቀውም አላውቅም ተንበርከክ አትናገር ሞት ይኸው ተቃጠል ይሳት መሬቱ ይሳት ትችላለህ ወይ ጸጉሯም ያቃጥላታል እሺ ጸጉሯ ያቃጥላታል ተሰርቶበታል ጸጉሯ ላይም ተሰርቶበታል እሺ ማን ሰራበት ጸጉሯ ይዞ ወደ ጎጃም በረንዳ ወሰዱት ጎጃም በረንዳ እሺ ከዛስ አሰሯት እሷን እሺ እንዳትነግድ አትኖርም ብሎ እኮ እንጂ ምንም አላጠፋችም ምንም አላረገችም እሺ በምን ምክንያት ነው እንዳትኖር የፈለጉት አትኑር አጠገባችን አሏት አጠገበሽ በእውነት ቦታውን ለመውሰድ ፈልጌ ነው በቃ ቦታው አለ ጠዋትና ማታ በቃ ደም ያፈሱበታል እሺ ይጥሉበታል እሺ ባለቤቷም በቃ አምኖ ነበረ ወደ እብነት ወደ መጠጥ ገብቷል በቃ ለሱ ማብደድ ጀምሯል ጀምሮ ማበድ እሺ እናሳብዳቸዋለን ብለዋል እሺ ለዚህ ነው በስንት ብር ነው ተደገምከው አንድ ላይ በስንት ብር ነው ብዙ ብር ነው በስንት ብር ነው ተናገራ ብዙ ብር ስንት ጊዜ ነው 10,000 ብር አሰሩበት ሁለቱ 5,000 ሁለቱም 10,000 አሰሩት እሺ ሰርቶ አያገኝም እሺ ይለፋል ከሰው እኩል አይሆንም እሺ እንደ ተራሮጠ ኖራ አሁን ባዶ ቤት ናለች እሷ ባዶ ቤት ይሮጣሉ ገና ያገኙ እጃቱን ከፍ አድርጓል በቃ ጎብሳ ኢየሱስ ሆጀተኒ አከስኒ ምንኮም ለከንጎ አፉሪ ሐማ ጫቤራ ጫቤራ ወነከራ ጫቤራ ኮሳከራ ጫቤራ ሳይለከራ ጫቤራ ስለነከራ ጫቤራ በምን መድኃኒት ነው የሰጣት ምግቡ
ምግቡን በጠላም ተሰጥቷታል በጠላም አላጉሽ ተሰጣ እሺ በዛ ደግሞ በቡና በቃ እምብርቷ ተይዛናለች እምብርቷ ተይዟል ምንድነው እምብርቷ ውስጥ ያረጋችሁ በቃ ትላትል ይሄዳል ትላትል ፈጥሯል እሺ በቃ ይሄዳል ስንት ትላትል ነው ያለው ማለት ነው ተቆጥሮ አይታወቅም ስንት ናቸው እዳል አላቅም ቁጥሩ ስንት ናቸው ቁጥሩን አላቅም ታውቃለህ ስንት ናቸው ተናገር ቁጥሩ እንጃ 5 6 ተናገር በትክክል 5 ነው 5 ትላትል አለ በውስጧ ይበላል እሺ በቃ በልታ ካጃታ የላትም እሺ አለቀች ሰውነቱ አለቀ እሱ ነው የሚበላው ኪዳን ግባ ቶሎ ብለህ ኪዳን ግባ ኪዳን እየገባይ አጥላ ኪዳን እየገባይ አንተ ኪዳን እየገባይ ተናገር እንደልናገር ተናገር ኪዳን እየገባይ ሁለተኛ እኔ እንደሱ ትሄዳለሁ እሺ ኪዳን ግባ እገባለሁ ወዴት እኔ ወደ ዛሬ መጣለሁ አይ እንደዛ አይደለም ወደ ዛሬ መጣ ወደ ሲኦል ትሄዳለህ እሺ ሰማ ወደ ሲኦል እየሰማኝ ነው ወደ ሲኦል ትሄዳለህ እየሰማ ነው ወይ ወደ ሲኦል ቀጥል ወደ ተወገዱ ወደ ሲኦል መንገድ አታውቀው ታውቃለህ መንገዱን ታውቃለህ አውቃለሁ ታዲያ ሂዳ እላለሁ ባሏ ህይወቷን ትዳሯን ዘመኗን ሰላሟን ተናገር በደምብ ሰላሟን ቤታቸውን መሬታቸውን ንግዳቸውን ለቅቄ እሄዳለሁ በላ አራት ጊዜ ጮህ ነው ቀጥል ጮህ ነው ውጣ እንደዚህ ነው ጮህና ውጣ ቀጥል ኢሳት ተቃጠል ኢሳት ኢሳት ጮህና ውጣ ሁለት ሶስት የመጨረሻ Ijatuna okuma. Ijike gumasate. Jela makita kasoti nekan boses mata nawarana mata tiro nawarana mo nati fachisa saboda jakot nakawan berate nokko. Okay. Baitara? Jela maftera sadaqata jira. Maka Gofta Yesus Kristus nama Nazaretin ibin mucakan at kapilid tukon bukai. Higit. Higit. Digimt. Agora digimti. Digimt. Nagis sama nagis. Digimt. Makatilatte. Ibe kese. Nanjan naka nanachisa hojjechun nandamu kan jette ta furdi gittiyu ente tamande ente tamande Ande brime ga rajja tamde brime kan ko jedam ina sabtuna brime kan jedam isina jere samusa jireenyi isaa akka jeeqamu akka nagaa qabu booda kan juu kan itti hojjetamte qarshii meeqa ina sabtu qarshii meeqa hojjetamte haasa'e qarshii meeqa hojjetamte iyyin jenne qarshii meeqaan hojjetamte haasa'e natti qarshii meeqaan hojjetamte Amirri kumaaf ibbajan. Maal akka ta'u
Akkanni maraatu. Maaliif? Akkanni jaamee manatti galuuf. Akkanni maraatu. Akkanni jaamu. Maaliif kun hundumtu? Qabila mi tokko gargaara. Maaliif kun hundumtu? Di. Kanan dura maaliif gootani? Akkana jiraatu hin barbaanne. Akkana jiraatu hin barbaanne. Maal si godhe? Maal si godhe? Maal si godhe? Maal si godhe? Jireenya isaan barbaanne. Jiraachuu hin barbaanne. Jiraachuu isaan barbaanne? Amma meeqatti hojjetamte? Turre. Ammam ta'e? Turre. Ammam ta'e? Turre. Ammam? Turre. Waggame? Waggame? Waggaa jaha warroon. Waggaa jaha? Waggaa jaha? Ishi. Dhibee kana eenyudha kan keessa kaa'ame? Ulula. Ulula. Suma? Dhibee natti keessa maal? Akkanuucha. Yeroo tokko kana keessa deemee hin jaalla. Ishi. Isa booda. Akna saawwan kotteessuun barbaanna. Akkanni gadi hin baane. Akkanni zorii yaalaalle. Gochuu barbaanne. Kanumaafi? Amma isinii kotteessitee qabdee kan jirtu. Amma tammoo dare. Digimt? Digimt? Atammoo dam? Si? Atammoo da? Nattaasay? Akkam goota amma kana godhu? Imbaana. Imbaana. Dhibee kee hoo? Fanne. Fanne. Maali silaa maraachuu facceessuu qabdee akkam goota soo? Inifna. Inifna. Maa inni on guddata akkam goota ree? Guddata ka? Guddatu ka. Guddatu? Dhugaa'e. Dhugaa. Guddatu ree? Birii keemmattam gootatti birii kun tokko dhibba shanan keemmattam gootatti maaloo? Kisaara. Kisaaraa kala? Hallelujah. Sagalee gartaasii dhibee kan hundumaa keessaa funaaniiti si'a 5 iyyi benati. 2 3 4 isa xumura. Iddoonni maqaa dhibeenatti sararaa jiru gooftaan immoo waa'ee dhibeenni haasa'u kana miti naan jedhe maal jennaan deegimtiidha naan jedhe. Hallelujah. Mee hallelujah jedhaa. Hallelujah. Tiganni mee maayiki. Maqaan kee. Ratta. Ratta. Mee amma filaale mee albamu. Amma fayyira. Amma. Maal taate? Nama na jibbisiisa. Ammas qormaatan. Eeshi. Baay'ee kaadhu na godha. Eeshi. Na boochisa xinjiree. Xinjiree no? Garuu mana waaqayyoo kana dhufnaan duraan cannaqabee taa jira fayyi. Duraan cannaqabdee taa'atta? Giddii kun taa jira duraan. Eeshi. Amma immoo karaa mataan koo na dhiisnaan morma kootti na daala. Amma morma kee duwwaa si dhukkubaatti? Morma koo duuba na dhukkubaa. Sharka keessa nas gabaabee. Fuula digimtii kun maqaa gooftaa Yesuusin irraa cabda. Digimti. Digimti. Afuura digimtii. Afuura digimtii. Digimti. Digimti. Abeete. Abeete. Har'aa kaasee jireenya ishee nagaa ishee eebba ishee gadhiisee deeme. Tindeeme. Tindeebu. Tindeeme egaa. Tindeebu. Namni beekamu duraa gurra afuura digimtii kun si afuura eenyume keessa. Eenyume. Eenyume. Lama. Sadii. Isa xumuraa. Nagaan siifata. Mee nagaan siifata laata? Ameen. Ajjenne guutuun siifata. As ilaaliyaa. As nadaa. Mee ilaali jaroota kanas nama kana ilaali mee. Achi galagali gurra kana. Galagali ka. Naannee si jiraatu. Attam nasi jibbisiisaa jiraam. Lakin jedhe. Yeruma ilaaltu si jibbisiisaa. Duraan. Aduma ta'e kanuma si jibbisiisaa. Mee ilaalamu attam si jibbisiisaa jira kana.
أما نجيب فيس ايش مرمى كم مولا ايه فايه اي ديتا إيه انجروا الناس نجيب نقال عنك يا Gatinum gabanem tasuma tolumanu latim derenya namoota sinnumne kana keessaa mee namni garaa kee kana keessa ciniinu handhuura kee kanarraa ka'ee si ciniinaa gala si gala eewudhaati kottame harka gabba arageera humna du'aa qaba yesuus aragameera keessa agarsiifata ilaala ilaala sirrii maakii kenninna asi dura maal ture amma waree jira amma misira ture Torbe darbe ana kini deeme. Yeroo daran akkuma garamu deemu waaqeema fayyisa eeguudha. Kaza otuman jedhu guyyaa lama hojii guyyaa sadaffaatti hojii deeme. Hojii deemee achi ga'ee sammuu kootti dhaabii dadhabe baay'ee na ciniinaa baay'ee na waraana. Kaza mana kini deemnaanis Marfeessu dhaqee qoricha asxaa magaalaa fudhachaan dura uummata xiqqeen qabu jimee dhokfadheetuma yookaan kolfee deemee malee garaan fi baay'ee nama Marfees fudhattee qoricha isin fudhatte yeroo dide amma hore amma garuu jira. Marfees hin barbaachisu maqaan Yesuus akkumatti qoricha. ምነው ነው ልጅ ከዛ በኋላ ቀሙሉ እጁ አበሶቹና እግሩ እሳት ነው። ከዛ ከቤት ወስደዋለሁ ጉንፋን ነው ብሎ መርፌ ያዙለታል። መርፌ 3 መርፌ 4 መርፌ ተወቅቶ ሲያበቃ ያው ነው። ከዛ ወይ ወድቆ ነው ብለን እናሳሻለን። ትንሽ ቆይቶ ሻለዋል። ወቅትና ወራት ለይቶ ደግሞ ተመልሶ ያንኑ ምልክት ያመጣና እንደገና ያሟል። ከዛ ትናንትና ቁጭዬ አጠገቡ ቁጭዬ ያለን ይሄንን እጁን ይበላል። ከዛ መልሶ ይሄንን ይነክሳል። ይሄማ ወደ ጌታ ቤት እጅ ነው። ይሄማ ሌላ ችግር ነው እንጂ በሽታ አይደለም ጉንፋን አይደለም። አንተንማ ወደ ጌታ ሰው ወስጄ ነው ብዬ እዛ ወደ ጠዋት ስልክ ደወልኩ። በስልክ መጸልይልኝ መስሎኝ አልጸልይም ነገ ጠዋት ቸርች ነኝ 2 ሰዓት ላይ ነው ያልከኝ። እዛ መጣሁ ወደዚህ ከየት ነው የመጣሽው? ከዚህ ከሰፈራ ሰፈራ እንትን ስል በቃ ምግብ ስለማይበላ ብዙ መቆም አይችልም። ሰውነቱ ግን እሳት ነው ሙሉ እሳት ሰውነቱ በሙሉ እሴን ካወች እሳት ነው ሰውነቱ። የሚገርም ታዲያ ልጅን ይችላል ይፈወሳል? አዎ አምኜ ነው የመጣው። ድጋሚ አይመለስበትም በወራትና በሰዓት ብዬ ነው የመጣው። 2 ወር 1 ወር ቆይቶ ነው በየጊዜው የምመላለስበት። አልጋ ከሰነስ ከባቢ ሜጆላ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ መንፈስ ተሰበረ። አሜን ተሰበረ። አሜን ልቀቅ ብላቴናው። አሜን ልቀቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ልቀቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ቶሎ በል ልቀቅ ልቀቅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። የቡዳ መንፈስ ተሰበረ። አሜን መንፈስ ነው። እሺ በሽታ አይደለም። የቡዳ መንፈስ ተሰበረ በኢየሱስ ሰላም ላንተ። ቁጭ አድርጋ ናቢ ና ነገ ናቢ ና
እሺ አንቺ የሆነ ቦታ ቁጭ በይ እስቲ ይምጣ ነይ ወደዚህ ጋር እሺ ሙቀቱን ያው አሁን ኖርማል ጤነኛ ነው አሁን ጤነኛ ነው ትክክለኛ ነው አሁን ኖርማል ነው yes amazing amen amen hallelujah amen salam amen margam tasabba amen bismillah amen amen lagi bara ምግብም ቢያለች ይበላ ብስኩትሽ ትንሽ ትንሽ ሲቺያ እሺ daf jirenya shee hunduma nagaa akka arganne itti dhaggamte kan jirtu afur digimte kan sagalee kee kaasi si afur yibe daf egaa isa tamura Jesus